Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. 4 Division World Champion Donnie Ahas Nietes lalaban ngayong linggo kontra Norberto Jimenez na taga Dominican Republic. Ang laban ay para sa WBA Super Flyweight Eliminator. Gaganapin ang laban sa Dubai. May kartada si Nietes na 43 wins, 1 loss, 5 draws, 23 via knockout, 30 wins, 9 losses, 5 draws, 16 via knockout naman kay Jimenez. 39 na si Nietes habang 30 pa lang itong si Jimenez. May pagkamaangas din itong si Jimenez mga pre. May patulak-tulak pa sa weigh-in. The WBA Super Flyweight Championship of the World Caliber. At padila-dila pa sa laban. Kabaliktaran sa ating pambato na tahimik lang pero makamandag naman. Undercard sila ng labang Cuadro Alas Casimero kontra The Assassin Butler at Sonny Edwards kontra Jason Mama. 2 beses naging WBA Super Flyweight Challenger itong si Jimenez mga pre. Una ay noong 2014 kontra kay Kohei Kono ng Japan, kaso draw ang resulta. Pangalawa ay noong kinasahan niya ang Noe undefeated at WBA champion na si Khalid Yapay. Natalo nga lang siya via unanimous decision. Ito ang pangalawang laban ni Donnie Ahas Nietes mula noong nalipat siya ng ibang promotion. Matatanda ang huling laban niya ay noong April 3 lang at panalo siya via unanimous decision kontra kay Pablo Carrillo. Habang itong si Jimenez ay huling lumaban noong December, panalo din siya via unanimous decision kontra kay Marvin Solano. Sa kasalukuyan, rank number 8 sa The Ring, Super Flyweight si Nietes. Rank number 2 naman sa WBO at rank number 6 sa WBC. Sa isang interview kay Jimenez mula sa fightnews.com, sinabi niya na maganda ang kondisyon niya. Nag-training daw siya ng mabuti dahil napaka-importante daw ng laban na to. Makakalaban daw ang WBA World Champion kung sino man ang mananalo. Alam niyang 4 Division Champion itong si Nietes. May isang talo lang at future Hall of Famer daw ito. At isang malaking oportunidad daw na makalaban ang gaya ni Nietes. Advantage daw ang unorthodox style niya. Ang height na 5'6" habang 5'3" lang si Nietes. Ang reach advantage niya at mas bata daw siya kumpara kay Nietes. Sanay na din daw siya sa pagiging underdog dahil umpisa pa daw ng kanyang karera ay may record na daw siya na 1 win, 8 losses. 2014 noong unang world title fight niya sa Japan. Naniniwala siya na siya daw dapat ang panalo kundi lang siya kinuna ng puntos ng referee. Pass is pass sabi pa niya at nakafocus na daw siya ngayon kay Nietes. Kaabang-abang to mga pre ngayong linggo, isang upset win kaya mula sa mas bata, uhaw sa panalo at medyo maangas na si Jimenez o isang easy win lang para sa tahimik pero makamandag na si Donnie Ahas Nietes. Entero, el peleador filipino, bien mete la mano derecha, muy fuertes aunque no van los impactos con la misma velocidad y vaya, se va la bola, Moisés Fuentes, le dan el refilón para Moisés Fuentes, llega con la mano derecha, se ve un infierno, un calvario para el mexicano, tremenda derecha. Señores, una cartelera de alto nivel. Bueno, ya está intercambiando golpes. Buen golpe de Norberto Jiménez en los planos bajos. Atacando muy bien Norberto Jiménez. Bueno, Norberto Menejito Jiménez, clasificado a nivel mundial y un hombre que en cualquier momento podría estar peleando nuevamente por el título mundial. Su primera experiencia internacional fue por un título mundial. Bueno, atacando. Buen golpe de Menejito Jiménez. Señores, de continuar así en cualquier... Bueno, están deteniendo el combate. Yo creo que... Oh, good jab. Good jab. Stinging jab by, Nietes' jab is almost his... Nakita mo, mag-fake lang si Nietes. Takbo na siya. Oh, good left again by Donnie Nietes. We'd like to see more left jab. Nosotros tiene su público y está demostrado. Está recuperándolo, porque si tú te puedes pensar en aquellas carteleras que hacían antes. Bueno, ¿qué pasó? A la A la lona. lona Donnie García. Vamos a ver. Dice que sí. Ahí va Menejito al ataque. Este hombre está en malas condiciones. Es cuestión de tiempo. Vamos a ver si puede rematarlo. Otra vez a la lona.
Yo creo que no. Va a seguir. Pero tiene que estar muy atento. Bueno, ya están deteniendo el combate. Now looks for the next opportunity. Vivek just has huge heart. But now Nietes has a sitting duck in front of him. Yeah, and I think this is highly questionable for the California Commission, as Rebecca has been allowed to come back in and fight. His corners allowing him to continue. His legs are not obeying his questionable for everybody, and now somebody in the corner. So Nietes knows that Rebecca's hurt. So now you start to see him put some power behind those punches. He commits more knowing that Rebecca's hurt. He closes the distance, goes to the body with both hands, and tries to finish up top. And Rebecca's done. He's finished. Sisi trying to use some of his strength, but the shots landed at the start of the... Left touch, he needed to measure them with that jab. Trying to spring into life, and actually the drums and the music and the atmosphere that we heard earlier on. Good left hook there from Sisi. Slight. Okay. Y eso puede marcar diferencia. Julio César Chávez. ¡Ahí lo pusieron mano! ¡Pusieron mano mexicano! Lo conectaron y de qué manera. Y lo decían bien, Robert. Puede lanzar ahora Donny Nietes con todo. Busca la combinación definitiva y otra vez ahí. Me parece más por consecuencia de la busca recomponer el camino, tratar de transitar este difícil momento. Buscó el abrazo ahí sin obtenerlo, otra vez lo intenta y de nueva cuenta no logra tenerlo. Más bien, Rolfo, yo creo que el mexicano anda buscando dónde caerse, Rolfo. Donde la pegada. Hay hombres como Manny Pacquiao que a velocidad. ¿Qué pasó? Ya se están abrazando en este momento. Bueno, señores, ya no quiso salir Raúl Reyes. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.